Sve full. Ništa, čekamo porciju gyrosa. U Pirotu smo. Živo je. To je to. Drži ili snimaju dok idem. Snimaju. Namjerno snimaju. Dobar gyros. Znači, ko ti dodao? Gdje je Maki? Ajde se vidimo. Ajde vidimo se. Pa sad ćemo što? Ti si škola, a? Aha. Grill house, da se posjeti obavezno kogo dođe. Malo da. Aj. Ode Maki, ja? Ovdje, a? Fan. Ali kažem Grk, da se posjeti obavezno. Evo ljudi, nalazimo se u Pirotu, na Pirotskom keju. Pored nas je šala, lepota ovdje za karting, za šetnju. Idemo sada gore, imamo street workout, neki parkić, pa ćemo gore, a radimo trening. A pre jedno sat vremena smo jeli u Pirgos gyros. Vidjeli ste, pa evo da iskoristimo lepo vreme. Moram masku da nosim zbog mislim na sebe, mislim na druge. Sačuvaj sebe, sačuvaj druge. I pridržavamo se, držimo odstojanje. To ćete vidjeti gore kad budemo vežbali. I evo šetamo ovdje, vidiš preko puta njih troje isto šeta, mi držimo odstojanje. Tu je reka Višala, lepo je, dođite da vidite. I sad ćemo gore, radimo trening grudi, vjerovatno radimo i triceps, možda još nešto. Prvi put treniram u tom parku, pa jedva čekam da vidim šta sve ima gore. Lepo sam jeo, lepo sam spavao i mislim da će biti zanimljivo ovo vlog. A poslije treninga idemo dalje u obilazak grada. Radimo tamo 3 of D3. Ajde, tuka bro. Ajde, u D3 on. Snimaj. Ako dobro li snima? Ili Darko snima? Ajde, baš se tamo zajedno će raditi. Možda po interesno da snima. Znači u isto vreme se spuštamo u isto vreme. Koliko nam? 10. Može biti. Stavite. Lekovi, već je, ja Valenci gleba. Odlično, tri tamo. Pogledaj triceps i podulje. Koliko bolje nego opad prst. Dobra sprava prst. Kod nas zovu Dimitrova se presivate kao strujeno igra. A ga i tamo sklekuni kako se radi. Snimaj. Koga bre? Pokreni tamo. Da pa da me odjebu, decat. Snimaj, ajde. Bejebe. Daj mi. Snimuj ja.
Može? I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, Trening uspješno završen, find a way voda popijena. Sad idemo, evo, neki još ostaju da vežbaju, a mi napuštamo park. Idemo. to break through. Grudi full odrađene. Sad idemo malo da pošetamo, pa idemo kući. Jim još uvijek ne radi, ali improvizujemo. Gdje idemo sad? Idemo da jedemo nešto ili idemo da šetamo? Na Giros. Vidite pozadi kej full. Ljudi hodaju s maskama. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could. Ja možda raspisati vlažno, on kaže, ima dinar, ima sve, ali kaže količina treba da znaje puno dnije, jer on može prodati. Da, njemu bitno znao da proda. Da. Ti ako ne znaš, on ti možda bude negdje tako. Idemo kući, trening uspješno završen. To je to. Full. Find a way to break through, a way to break through. Ooh, 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 a way to break through. Ooh, ooh, ooh.